Derar lo garar tomen perang kamai ke papu. Kedam tang surhini rakrahini aningkan kikim ke pangceng ter ke model sekolah hem puthop kikim kerang pontu. Towar ke henopi ka jo khorcho taro laban jona singkiling arong arar tum ke dam ke wang kisung. Pitia dong arar towar mesen ke longa jo aning karong kacipi. Ya Mongol sing timong nito panang pangkripik puke ahok kali. Ya Mongol sing timong nito panang kiraba sondo piglo. Non la rong otobar tanang pa ik pisiblo. Ya Mongol sing timong nang tang hona sonthot sini tumta jinghon berji. Aro ni phai troxer ni lahaya lam the ningje si hamren constituency long ke do derar lo gara tum herang ke thino lam the chipaklang pon rinti. La sike bang JMSC kang waya long talang le tum ke Mongol sing timong panci but pithuji puta lam the chipaklang pon. La pen ser long ki berong nang lut pen me nang bisi radapan kapa mang huji ke ni tum ke kroi kri puta ningje pon rinti. Phelang pi pen bidasing on report Malang News. Ini kemamen ke epon magen kemarong mensamen epon bersini tum cari dong lo. Jadi alaman kan itu nili bang abe apenda dong cari tum ta bang abe. So pose amen epon kan itu mamen se pono tamen ini tum ke anisi bang ini teman sia nani tum nok teng daro kurban ini tum dunde. Lapen nun bani do la kaprang men da je thal le tum la ramsing be do ya to la ne congress ne ne hai hui tum bang do hai. Tamen non itu apena bang ke dunde. Salam mang le tum ke la no i emor sing ke mu lo le tum ke du thiblo putok ta ani si ni tum ke ha ne chirim te pi along le tum meeting along ta mi tum ta ni tum nok ting da rong pen lok ni tum ke gari i hum na kilo da basi ki du na phai ta ni tum ke bank bigara truck on ni tum du gari hum no ke basi lana muni ke ni tum nok ting da rong pe hi rong an ke ni tum putok ta la aju ini bahini do la pen abat bakian ini tum aprang ateng sini tum tutup masih ini tum non sar nang kecak apa ani si tang sar ta bang lo la sunang kecak lam thela po lo non lang pipe nang pi putar sar bang pulo apa nako non ini tum aku chuning rin pulo reason nang piji polam reason bearing nang bonai piji non election sa aprang kusani si tang sar ta nang chakang lo masih so ini tum kacang hong ini tum keluar culang lah itu. Jadi reson non election saya perang reson longlian nang thok pinang ko apa non lang iskin ma bang hala lang apa be bang 3 kilometer ni tum punan do. 3 kilometer bang kan tumalong non prabjin pe election saya perang ni pina bong ni tumalong pilih nang. Lalu tani tum kaiteng apa kita tangat tani tum arjap hibji la penili tum morsing ili morsing temung iya malah ini tum kacirat tum pei macam itu marong arat pentai tum ning isi besin tum Surihini rakrahini aningkan ke kim tirke model school non puta tang telang la sojog rada tum penangan ka cesong ta padupon lo MLA Rup Singh terona pansitame ka chunungri padupon lo la soteng seningkan ke baprang pen ke kim tirke model school hem puthot ke kim ke pangcheng pontu la pen rada tum aning chet hedun lo nona phoi ke babeng hoi helu puta rada tum pen lam the chepaklang pon la bang so model puthot ke kim ke para kerang pontu ke tirkem youth organization atuma batai sarkar phan ka chunungri ale lo puta rada tum pen lam the chepaklang pon hamren pen rostoming ti report Malang News. परिवर्तन सरकार से कार्बी आंगलांग उत्तरमास काउंसिल कचहरी बीजेपी सरकार से कार्बी आंगलांग उत्तरमास काउंसिल हेमफुल बंदा कार्बी आंगलांग तगनो तोबार का बिकानिंग रियारात आंग तंग नन पुता दोबम लासन से करकांठी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरचत तारो लापेन जोना सिंकिलिंग आरंग आरादा तुमता मेसेना तोबार का बिया जक कानिंग रिबात पिकतांग आलांग तुम जैसे मेर लांगरय के काबा फान दोलोंग अबे आजो फिरलो का चेहला जिया फान मेसेना तोबार अबे लासो जक आजो फिरलो किसो किउन ए दोलोते कामाथा बिदि जुटकक तितिता नंगदलो आराला लामथे आतेंग बोलोते लाहया किसोंगा पुथाक इयम राजु tiso phanta kachuningri padu pon bonda pinige kerabang thegrong arada tum che theglong le detlo la se rada phanang jin sora toba dolong nang semar pitha posi karbeng long uttermas council kachari atau phan arada tum kachuningri padu pon dong muka pen Daniel Santimung report Malang News. Itu ma phan ladak
nang le tum MN News pen kichipi duk pen ladak bahar le nari kiwang malong ari kiwang pot aprangsi ke nang le tum phan churo pik lo second bang ke non ke dobam BJP sarkar develop olo pu peace and develop pu kaita ke Hong Kong pini nili tum bahar le na jeng nang chelang thanang nang le tum wang we pin pen si pini ke develop pik lo nili tum sarkar ke do pen develop pik lo pu kodak lo ke develop nang chelang tha non yo la bang so gari nang li tum thek long lo la ke li tum le nang pa chubai kali lo non la so to war nang li tum yong se develop pik lo to tang te la chelang tha la so gari non accident da lo angke la kang thur ji phanda ko son lo la se nang li tum EMCM tum a fransi ke EM sar Dr. Tuliram rong hang phan chuning ri lo nang li kai ta develop olo pu ke Hong Kong ke lada ke develop le pin pu dak si chini dak lo ni li tum nang tham tingai nang li lo nang li tum thek long po la pen ke Korkanti constituency long EM Raju Tiso nang li tanang chelang tha la ke nang li mithang constituency lo jo apo se nang li chethe rakre ma nang li mithang nang chelang tha la dak nang li chelang le polo nang li mithang arar phan nang li mithang Korkanti constituency anta ka chelang le polo nili tum neli ningi ti pan se paharle nari malongari ke do mate Korkantia sor ke la senang li phan nang ka chuning ri padi krim lo la pen EM sar phanda ka chuning ri lo pini nang li tum jong se kar bia khaye phan kar biarar phan inglong so phan ching hon du pro tel pon at to kunu tanang li tum nang chelang Surupothar constituency ke parlo pitia dong borlai hansia rong arar mesen atawar ke longa joga ningkarong kachipi mesen atawar ke salam pia pod EM Jagat Singh tilapen MLA Dr. Nomol Momin atau aphan kachuru pajirpo kedam tanga por labang sorong arar atum tawar ke mesen kabia jok kedam ke bang penang anak kisung cecak nanglo ajo phirlo keso kiun e pen cecak nanglo kasik sak cetong nang bonta non ke sarkar pen mesen atawar ke rap kapajir thek pod rong arar atum pen kachuru pajirpo hanjang langsung pen Rajibson rong pi report Malong News sosal lu la thai wi non ma bang ke ke bang jilang MSC kilik jahut ke alang le phan pe hai thu jilang la bang ke ratsi kang wai hia pot nili ma tu dun thek the ka du ka wi ratsi kang wai yi na nona ta ke pa hai yi ang ring do ke do he alang li phan bang si dalang le to malong non party hini ke thom la puson regional tang kreng alang li long se dan in do ante la song bong pen a jong heng tang pen na bong tamela le hai bek ji la puson le tum ning the tum da bang ke la so bang ke ning the du 1952 ning kan pen ji tu lang so kutte la ador khop wa le nang kim det long le ki mi nang kholi det pen rong nang kim det pen a phi la CMEM pu sita me dublo sita halang so apor hut pen ke alita awe langso alita la non a sarkar bang ke non BJP a sarkar pen sila non alita aligi ikanang pi la bang ke alale tu phanta la bang ke churui Eldrin pator radaphan langphur ki hutpi non malom dhonsiri angkang along songvepen karbenglo tormos council IMC kangmayalong kacepati dunjia bang phubang phiatum dode sang se radaphan pate bokbom tanglo komarne ke hemasar nung keron komarne ke kiju nalang war saikiti komarne ke towar ka selam pipen chenglok rada tuma phan pupu chesam seroi tanglo lason chipini le thota dhonsiri hawar parsuram tok biarong radaphan Eldrin pator hinten kiju nalang farman langphur hutpipon ningkan krep hoso selo ni tumarong kacukim dun det pen sita non puanta sarkar pen thangna da kerap ta longle sita pini Eldrin pator ame thanga khia dat pen nang kerap ke ningarong parpik lola pen ni tumarong arat ke Eldrin pator phansi kado kabeta vote pipen pahai popusi hadagara da tum lam thena chapak langdon dipu pen Edinson han se report Malong News dak Parsuram tok biarong alang litum isi song be pen ke thur la pen nili tum ta kachiki dun la pen ning the dun la pen alang litum kang hon la pen kang jinsu la puson do si litum candidate sitame nili tum dadak inut bahni ma puson thak si nili tum claim dun chepaduk dun pen alang litum abang putin ta la tum na claim dun chot kali abang putin sitame rong siarat sitame nang chitu dun pen nil phan bhut nang phai tha man nang phai nun noi la pen an su si Ifrang ke bang yi haidet pen stami nang litum phanang lang ji ko alang litum ilitum sar Elvin Pator alang li puthon ilitum chak si kedam tang hot meeting do pen aku alang li puthon alam chak ateng men papleng si pinian mang ke labang so hormus stami ilitum phan rat angnu pat ilitum phani pat thek long lo
lase kewang thui lang phan stame ili tuman sose ardi pidun thuna lang lapen lapini ili tumla long lo pule ili tum ka chhok chot nahi kali lase ili tum la kewang thuji election arni stame vote ke yo arni stame ili tum hedi an sose ili tum sar phan ke pahai phan se bang putin stame la ili tum rong pen stame chirap chitu du nahi lapen pi wek nahi KSA hin pen me pi ke duje putak lam the chapak lang kon aruni phainer ke bani KSA mina sai hemalong pen non kewang ji KSA me pi ke padupon je putak than pachini pon KSA dipu district hin pen partir pipon si non kewang ji aruni phai ke pani labang to ningkan hini pen esek KSA krungching sai mai tame dipu klabalong si padupon pon labang su krungching sai mai along school college lapen asona hin anathu charlie bomari so e janga tuma phantame kachetu dun etpen ali racham ki pidun pen krungching sa amai mesian pen pachun pon thekjia phansi tuning ripon labang su krungching sa amai long kaching wai pon jilake song la pen KSA tum ke klem pon nang jiar pu putha tok lang la pen chuki chokam amo putha jutang jubat la pen lamet lam chonga putha aduya hoi la pen armu nang ke pada putha la pen hijut silake hemprek kachi songa putha la pen non keja pon bom ratcharia tomona putha hai hui sitame chingwai ponji pusi bisnu phangchu meiphu KSA dipu district hin pen han pachini pon dipu pen thorom sing ro report malok news nang ituman da nitung central committee asai hemlong nang hang nang ko bang lapulo non ke bang jiar ni nitum karbilo charli asong dipu district pen patir piponsi niphai aru cheklo tarik kyab arni krungching sayamai ningkan hini pen esek di fulong ria mai mate di fu district pen patir piponsi ni tumla aru cheko tarik kebani hok pon lo asila so conference along ni di fu district president hoi pen karbing long rat phan ke pachini kang tung bangke laso tarik kep aru achiklo bangke anutin akorte ing jiratum ta college long charli school long charli apen kapre ka platform long institution long ka charli akorte ing jiratum ta laso krungching saya mai long nang chitu dun pen ali racha nang chi pidun popusi nilihin pen ning chithelo la pen laso krungching sayamai ani sivet sinitum ke hok pon la pen laso krungching sayamai long nitum kaching mai punia son ke son please do choji number 1 bang song aput hak la pen KSA ke claim pon nangji arpu on organization and the duties of KSA la number 1 aput nitum chingwai pon po number 2 bang tok lang la pen choki chokam amo on education and socio economy aput hak pusita me nitum la difulong ria mai pen chingwai chingsai pon padoji la pen ke jutang jubar la pen lamet lamchong socio culture and literature aput hak dan nitum chingwai ponji la pen do tulang la aduya hoi la pen armu nangke bat border and influx aput hak dan nitum la sokrung chingsai mai long chingsai pon pado ponji la pen kijut si bang nitum la sokrung chingsai mai long mangke hemprek kache song aput la pen non ke japon bom ratcharia tomon on autonomy and movement and present political situation aput hak tanitum kaching bai pado ponji lasi kijut si bang ke jorolo nang nitum la soker Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.